Ban kamanenha dateng teh sore-sore. Ayo bawa can mehi, gorengannya kurang. Ujek, sangkai amat tuh jam. Beli lah, beliin. Pakai dulu yang ada. Pakai yang ada. Yang ngeres lu. Hah? Sangkai banget. Aduh. Leteh kagak ada gorengannya. Kagak danta banget. Bunyi dong, bunyi sayang. Buset dah. Buset dah. Aduh, awas jatuh. Udah jatuh, ngagetin aja lu. Ente ngapain sih, Mang? Main burung lu kagak lihat. Mainin burung. Lu mancing ikan aja. Mancing ikan. Mereka di bengkulu gua. Netet. Tolongin gua. Ogah. Dulu. Apa sih? Mau dibawa mana teh gua? Lu teh lu ikan. Teh gua. Oh iya, maaf ya bagi. Makan bagi dikit. Emang sengke lu.